Zulana kanti bakhahlanga lapha ke Bright Ndlovu 23 games and 4 goals yena ke uBright Ndlovu waso lapha ke isikhukhune badlala lapha ke i-4-4-1-1 abafana bakhe lapha ke ucoach Paulos Masehe owekhichima kulo lapha ke iqembu le Free State Stars somkhumbula lapha ke ephakamisa ke indebe yawo lapha ke iNedbank Cup nawo lapha ke iFree State Stars yona ke iyalakoto yena ke uPaulos Masehe amabheka lapha ke lenkundla amakhosi abafana bokuthula iqembu le Clamor Boys bafethe lapha ke Brendan Peterson uyijebe Munyane Msibangu Makate Cross iyo lapha ke iback four yawo lapha ke iKaizer Chiefs Ngcobo Mthethwa Asirinyo Atije Khanamasari Mbadeka ukuthi amaphoyisa noma iambulance will talk later Moti Da Silva Lilepo iyo lapha ke front three iqembu leKaizer Chiefs bona ke bazodlala lapha ke i-4-3-3 naske Ox lapha ke phakathi nenkundla yena ke umthethwa ake ngutshela ukuthi ke isikhukhule siza lapha umdlalo abashintsha ke ngisho noyedwa ke umdlali emva komdlalo wabo ke abonqobile against iChippa United ngo-3-1 ekuhambeni mabheka lapha ke iKaizer Chiefs yona izala kulomdlalo yenzeke lapha ke inguquko ezithi ke azibe mbili emva komdlalo ke abawudlalela lapha ke iMamelodi Sundowns ophele lapha ke ngo-1-1 lapha ke phakathi neviki inguquko ey'ntathu kungena lapha ke umthethwa uNgcobo noSirinyo kanti ke bakhiphe lapha ke Mabuwe Shabalala lapha ke uNdlovu Thokozani Mkhize Bongani Matete Oscar Zotetsi Given Lihlaka nalapha ke uNomvula Masilela yibo ke abazobamba ke umdlalo osukwini ke namhlanje ungakhohlwa ke mbukela ukuthi ke namhlanje sibungaza lapha ke omama ingakho sizoke sithi ke Happy Mother's Day osukwini ke namhlanje ikhona ke la esibungaza khona ke omama bethu ke namhlanje abalandeli ke bavunulile ke ngendlela ke ehlukahlukene kona ke abalandeli abazothi ke baqoke ke namhlanje abalandeli baso lapha ke isikhukhune njengeqembu ke elidlala ke ekhaya kuyo lapha ke isibonise and win okumncintiswano ke ngempela okhona ke la kulomdlalo la oyibeka khona ithubeni lokuthi unqobe ke imali engafinyelela lapha ke ku-60 kuye lapha ke ku-20,000 wamarandi njobona lapha ke isikhukhune yona ke ibambila nokho ithi ke alibahlabe dinokho kanti ke iKaizer Chiefs yona ithi nje love and peace sibala ke insuku ke mbukeli njengoba ke umdlalo ke uzosuka nje sibala ke insuku siya lapha ke kuyo ke indebe yomhlaba sithi ke si-super sport sleep can wait la sithi ke khona ke ungalali noma ngabe ke umdlalo ke ungo-3 ekseni noma ngabe kungo-2 ekseni sizokwethulela wona ke umdlalo wawo lapha ke indebe yomhlaba kodwa ke namhlanje naklas khona yiso lapha ke isikhukhune babina nokho lawo lapha ke iKaizer Chiefs lisukile ke lihleli ayibhola lapha ke lisusoye lapha ke iKaizer Chiefs okuyona lapha ke amakhosi Elso Brendan Peterson thola lapha ke Ngcobo engaphakela inkundla bafuna ke Thabiso Bunyane abethona lapha ke man of the match ngenkathi ke bedlala ke neqembu lawo lapha ke Mamelodi Sundowns sibheka lapha ke Tshepo Mkwena nangomkwena ke manje uyasikashelela ufuna ke ukungena lapha ke phakathi nenkundla babina nokho liyadliwa lapha ke liyabhola uyalwela lapha ke Phule Modi Poso yena lapha ke iKaizer Chiefs okhona ke ezama ukuthi ke sikulungise ke mbukeli izophosa lapha ke isikhukhune Vuyo Lihlapa uyalihla lapha ke Lilepo qala phansi lapha ke Candy Shop Aiden McCarthy the speak manometer nankumshini weBP uyalisusa ke leliya bhola ulithibela lapha ke phambili Tshepo Mashirwane uyahlehla lapha ke muva koke umshini wesinkwa Toaster Ntsabata ke mbukeli udlala lapha ke 10 games ekathi ke waba ke ne-clean sheet eyodwa waconsider ke 10 goals kuyo ke leyo 10 games yena ke umshini wesinkwa sibheka lapha ke Bright Ndlovu awuthi uyayizamela lapha ke Bright Ndlovu liyahamba nje liphumela ngaphandle leli bhola
ezososa lapha ke Brandon Peterson emuva kwelapha ke Kaizer Chiefs sibheka lapha ke Aiden McCarthy izophosa ibhola liphosa lapha ke Kaizer Chiefs kukhona ke zama ukulungisa ke mbukeli ngabasazama ukuthi ke bayithinte ukuze ke konke ke engaphakele kuhle kuselapha ke Sikhukhune Thato Khiba bahlehla babuyela lapha ke emuva Daniel Caroso Thato Khiba ke mbukeli zomkhumule kichima kuyilapha ke TS Galaxy udlila lapha ke Pule Modi sibheka lapha ke Monanto egetsetsa liyadliwa ibhola lakhe yena ke uPule Modi Lilepo Lollipop awuyiveza Lollipop lidla kalula Daniel Caroso Mkwena engaphakele inkundla kwelapha ke Bradley Cross Gaston Sirino uyahamba ngapha ke inkundla Munyane kona kuyidlala ngale ke inkundla Gaston Sirino Bradley Cross emuva kwelapha ke Aiden McCarthy afuna lapha ke Kevin Msimangu GTZ General Tata zonke Msimangu Oxa Mthethwa Phakamisa Msimangu lapha ke becishe baganga lapha ke emuva abasoke lapha ke Sikhukhune sisazama ke mbukeli sashayeke ucingo kwaba khona ke le enkundleni lapha ke ePulukwane ukuthi ke basithumelele lento ke esishoda ngayo ke la endlini zokusakaza ingakho ke uzwa ke kubuye khambe kuthule sisazama ukuthi ke sithole basithumelele ke abakhona le ukuze sikwazi ukuthi ke nathi ke sifane nabo ngapha egoli Ngcobo oyisangapha ke kodwa sibeka lapha ke Pule Modi Monanto egetsetsa liyahamba ke phumela ngaphandle Fokusela phake Sikhukhune uyalidla lapha ke Lilepo sibheka lapha ke Lollipop Seyimunya alapha lapha ke Thabise Munyane bathi senqanele ngalo bona bakadlala ibhola emncane kangaka bafuna lapha ke Candy Shop sitolo samaswidi Candy Shop Ngcobo uyafuna lapha ke The Ox Mthethwa nathi kuze imithwayithwa ekade kasezidweba namhlanje iyo ke dweba zona Bradley Cross Aiden McCarthy Desfik Manometer umshilo BP izinto kumele babengezime kanje Kaizer Chiefs izala kulomdlalo izofuna ke i3 points ebaluleke ke ngendlela eyisimanga ingani ke ibalekile i3 points ku Kaizer Chiefs ayinganqoba namhlanje Kaizer Chiefs izobiqinisekisa indawo yayo kuye lapha ke position number 3 noma kungenzakala ke emidlalweni olandelayo yona ke kungasabalekile iKaizer Chiefs yona ke izobe ke isihleli ke izinzile kuye lapha ke number 3 mawubheka nje uSuthu ludlalela lapha ke 28 games 44 points abalapha ke abaZulu babenganqoba ke imidlalo ke embilesele bazophila lapha ke kumaphuzu athi ke awe u50 kanti ke Kaizer Chiefs manganqoba namhlanje yona ke izophelela ke ku51 osukwini ke namhlanje lakho ke iwin ye Kaizer Chiefs namhlanje iyabaqinisekisa ukuthi bayabuyela futhi kuye lapha ke CAF Confederation Brighton Ndlovu wenze njani offside Brighton Ndlovu offside Brighton Ndlovu ona magoli ke amane emidlalweni ke u23 udlalile kuye lapha ke Jomo Cosmos udlalile futhi nakuye lapha ke iKruger United sibongela ke iKruger United ethe yanqoba kuye lapha ke Mtsipe Foundation Championship iyakhuphuka ke ngempela ngesizini ezayo uzoyibona ke izobe ke ila
kuyo lapha ke Betway Premiership emva lapha ke GTZ General Tata zonke Msimango ichimela lapha ke phambili uyefuna lapha ke Munato eketsetsa Pule Modi Munato eketsetsa icona Shwa Jagalula ibhola lakhe yena ke Pule Modi Olerato Mandi akipela ngaphandle lebhola umbheke ke Bukeli ufana mncane ke waseKuruman yena ke Olerato Mandi Mokuhleke ngendlela ke Isimanga jersey number 22 kusolapha ke isikhukhune uye ke umdlali ke kumele ke umbheke ke ngamehla bomvu yena ke Olerato Mandi Satshela ke Bukeli ngalo ke iqembu leKruger United ukuthi ke ngempela ke lingenile sibheka lapha ke Candy Shop sitolo samaswiti Flavio da Silva Shinwe Sinkwa oyala uShinwe Sinkwa Toaster Nsabatha Simango bona lapha ke Brendan Peterson Oyinjebe isheke unesponsor se-airtime uBrendan Peterson isheke unesponsor se-airtime ngoba ke Town City ehleli lapha ke kunombolo 3 edinga ukuthi ke inqobe nje umdlalo wayo wokugcina iyona ke iCape Town City zoyimonitor ke yonke ke lo mdlalo sibheke ukuthi ke ubani ozokhuphuka enze ngapha ke lenkundla kuyilapha ke iBetway Premiership sithathe ke le thuba sibongele lapha ke Orlando Pirates ethe yanqoba lapha ke iDStv Disc Challenge lapho Flavio da Silva ke manje efaka icross sebenza lapha ke muva Daniel Carozo uyavimba the rock Daniel Carozo liyadliwa yona lapha ke Kaizer Chiefs Gaston Sirino uyayiveza Kosi Flavor icona yakuhlula lapha ke Kosi Flavor Flavio da Silva sitolo samaswiti the Candy Shop Sirino hlala lapha ke Ox Mthethwa qala lapha ke nkundla GTZ General Tata zonke Msimango GTZ bathabalandelo li12 kunywe ungakahleli buyele muva lapha ke GTZ Msimango Munato eketsetsa Pule Modi sibheka lapha ke the Candy Shop sitolo samaswiti Kosi Phile Ngcobo Simango engapha ke nkundla Thabiso Munyane funa lapha ke Ox Thabiso Munyane ke manje uzoletha ngapha ke nkundla kulapha ke Candy Shop sitolo samaswiti Kosi Phile Ngcobo uyaphakamisa liyamthola lapha ke Gaston Sirino funa lapha ke corner kick uSirino uyayithola lapha ke corner kick uzoba corner kick ye Kaizer Chiefs vibile ke lapha kuMakhokoba yena ke uTshepo Mashilwane isikhukhune ke sifuna nje uqinisekisa ukuthi ke nakanjani sithola ke sikuyo lapha ke iTop 8 ngesizini ke ezayo afuna ke uqinisekisa ukuthi ke nakanjani bayithola ke bekuyo yena ke iTop 8 ukuze bezokwazi ukudlala iMTN 8 mangabe ke kuqala isizini Zobona liyadliwa ibhola lakhe Gaston Sirino Candy Shop amakhanda Shinwe Sinkwa Toaster Nsabatha uyanalelizwa Toaster Nsabatha mawubheka lapha ke bukele emdlalweni ke ethi ke ebu9 edlalweni lamaqembu amabili sifamile ukuthi ke sibone lapha ke iwina Ndlovu Bright uyajika wenze njani sibheka lapha ke ibhola lesikhukhune uthina bebheka play on vuyo lihlapha faka lapha ke phakathi eboxini lihlapha naselvinjwa nje kalula leli bhola iyo lapha ke iKaizer Chiefs sikhukhune zofuna ke ukulingana neKaizer Chiefs namhlanje njoba ke emidlalweni ke ewu9 edlulile benqobe lapha ke 3 games abesikhukhune kwathi ke iKaizer Chiefs yona iyanqoba lapha ke 4 games against isikhukhune yonke ke imidlalo ke edlaliwe siwabonile ke ngempela ke amagoli awukho ke umdlalo ke okwaphela ngedraw ka not ngoba ngisho kwawona ke amadraw aphele ngawo lapha ke amagoli phakathi kwamaqembu amabili bofa kulapha ke Msimango cross bofa kuselapha ke the speak manometer umshilo PP Aiden McCarthy ubona lapha ke GTZ General Tata zonke Msimango
Msimango fanga phakele nkundla ufuna lapha ke Oxmthethwa angumsimango futhi amshiya phansi uzoba ke i-free kick akhubula kahle kamukela umlenze wokuqala wanqotshwa ke iqembu laso lapha ke isikhukhune ngakho ke iKaizer Chiefs manganqoba namhlanje uzoba ke ukuqala nqa sibona lapha ke iqembu elisekhambeni linqoba ke kule fixture in one season ivamisa ke isizini nesizini iqembu ke enqobayo iqembu ke suke ke lisekhaya Gaston Sirino Shadikabi Mkhize uyambiza ke uNopepe uthi ke Mkhize ungamsahambela kude ungabusaba ke njengelanga lasebusika ungahambeli ke kude wozala ke uNopepe shona ke phaketheni yena ke uthokozana Mkhize uzobhala ke lapha ke space ihle Mkhize Autisha Nopepe what's up Autisha Nopepe what's up yellow card Mkhize Shadika ke lapha ke Mkhize yes VAR eNingizimu Afrika yes ushuno siqiniseke eNingizimu Afrika kusazocaca ke ngempela ukuthi ke kwenzakalani sizwe ke libukele igijima lapha ke eqenjini leMamelodi Sundowns iyaphansi ke Thekune Gagasini yena ke uMkhize unesizini ke la khona ke iMamelodi Sundowns yanqoba khona ke indondo yeliga wasase ngaphansi kwawo ke amabhuku eMamelodi Sundowns ngiyayibuza ukuthi ke indondo wayithola noma ke wayebolekisiwe ke ngaleso sikhathi kona ke lapha ke ngaphansi kwegama lakhe ikhona ke indondo iyawu lapha ke iliga Phakamisa Msimango wenza lapha ke i-crossfield pass ebefuna lapha ke phule Modi liyadliwa leliyabhola Khokhoba Tshepo Mashilwane amvimba lapha ke Mashilwane phule Modi lapha ke Gaston Sirino athi khala basayini baleka ukuthi amaphoyisa noma ambulance chocolate amvimba njekalo lapha ke Sirino Lisibango uyena ezo Gaston Sirino uyazi nje bezazi ke lenkundla Lisibango umdlali ke lo okhulele khona lapha ke ePulukwane ekhuliswa ke iqembu lePulukwane City ngaphambi kokuthi lapha ke kuMamelodi Sundowns ngaphambi kokuthi lapha ke kuStelisa Lollipop siyayimunya Lilepo Simango mofake lapha ke Brendan Petersen biyele muva lapha ke Tshepo Mkwena afuna lapha ke space ihle Mkhize Tiphala laso lapha ke Sikhukhune hlehlele lapha ke Bright Ndlovu uyayicela lapha ke emuva Thato Khiba Mashilwane Tshepo Mashilwane ke bukele Simondi esuka lapha ke kuBaroka waya lapha ke iqenjini leOrlando Pirates shoba ke esela kuso lapha ke Sikhukhune uyavimba Thabiso Munyane Candy Shop Stolo Samaswiti funa lapha ke Lilepo Lollipop Coffee Flavor Flavio da Silva udlala lapha ke Lollipop lapha ke Cross usekwe manje Kaizer Chiefs yoke ebonisa ke ukuphatha ke ibhola ke isikhathi eside kanti ke Isikhukhune sona ke siyimele nje sibalindile lapha ke Kaizer Chiefs the Oxmthethwa uzofuna lapha ke GTZ General Tata zonke Msimango uyibuyela lapha ke emuva kuBrendan Petersen Phakamisa GTZ ifuna lapha ke Coffee Flavor shot nayo ke uDaniel Cardoso uyivimba nje kalula iCoffee Flavor uFlavio da Silva ushaya lapha ke elihle igoli against Mamelodi Sundowns edlala lapha ke goal number 8 Oxmthethwa
ezophosa lapha ke uThabiso Munyane amabheka lapha ke mbukeli njengoba ke isikhukhune sidlala ke ekhaya sidlala ke ekhaya game number 5 against Kaizer Chiefs kanti ke emidlalweni ke emine edlulela ekhaya isikhukhune siwine ke umdlalo wodwa Kaizer Chiefs yanqoba kumdlalo wodwa badlala ke ama-draw amabili lamaqembu ke amabili mangabe ke isikhukhune sidlala ke ekhaya Gaston Sirino phakathi eboxini Flavio kudla nobuso bamafali ibhola lakhe Flavio da Silva uyalisusa uMakhokhoba ayijubane ke manje kona ke uyala Bradley Cross isiphambano ayizobhala phansi lapha ke phakathi nenkundla ayibhola laso lapha ke isikhukhune sibheka lapha ke Tsempo Mkwena nangumkwena ke manje ufuna ukuhlela indlela uphuma phakathi kwamadoda ubona ke i-swimming pool ke umkwena ubona ke i-swimming pool ke umkwena uthi nje la ngiyadiva uthi lo Pepe kade nje abantu abangenama-swimming pool endlini uthi la siyadlala la lidla kalula mshini wesinkwa Toaster Tsabatha engale ke lenkundla bafuna lapha ke Makhokhoba Tsepo Mashilwane Trésor Chipwapwa nathi hlona lapha ke ibhola Munato eketsetsa Pule Modi bamshiya phansi uThino Pepe abe-free kick uThino Pepe abe-free kick izothola ke i-free kick Kaizer Chiefs endaweni ke engozi akubheke nje ngeshelelo ngakoshulekane bese begangile ke ngempela abaso lapha ke isikhukhune uthi uyazama ke uyarecover yena ke uKhiba wagcina ke emshiya phansi uPule Modi eduze nje nomuqa webhokisi uThino Pepe a-free kick akhona ke ama-set piece specialist ikhuluma ngayo lapha ke Gaston Sirino ikhuluma ngayo lapha ke Lilepo iyona ke ilolipopa ithi ke ifuna ukuya direct ilolipopa kona ke nangumshini wesinkwa Toaster Tsabatha ubhekile ukuthi ke ngabe izodlalwa kanjani ke le-free kick unqobo ke nake ungamfaneleke ngaphandle makhulula kahle ke against i-Stellenbosch phansi eKapa lodumo washa ke i-free kick enhle kabi yena ke uKenny Shopper Nkosi Ngiphile Ngcobo kona ke ngathi kusuka lapha ke ilolipop Sobona lollipop icon akanamuzi ePulukwane uyingenela nje isitolo sokwakha uthenga othayela uthenga ipikili uyafulela lapha ke Cloudy Lilepo iyafulela lapha ke ilollipop mabheka lapha ke mbukeli iCloudy Lilepo bina lapha ke uChipwapwa amadoda kababila lapha ke ezweni lase-DRC izwe lase-DRC ke mbukeli liqophe ke umlando after 52 years lingayidlali iWorld Cup la qualifier ke ngempela kunzima la qualifier lapha ke izwe lase-DRC engaphakele kudla sibheka lapha ke lollipop ayijubane lapha ke Lilepo ayifeza kamnandi Oxa udla isithende Sirino nalithuba Modi ayifezile uLollipop wayiveza uOxa wayiveza uSirino bathi hlabuhle Pule Modi uthi uModi angalaphi sinda ngokulambisa isikhukhune basinda ngokulambisa iBabinanoko ayisheke ngempela uPule Modi wazenzela yena ke ubumnandi Barimonati wayiketsetsa izo ke indaba ke lezi ke engizobe nguthulela zona mayiqala ke lapha ke indebe yomhlaba ngomhla ka-11 June indaba ke ifana nezayo lapha ke i-DRC njengoba kusakutshela ukuthi ke bagcina ke uqualify ke unyaka 1974 besabizwa ke ngezaye siwu-super sports ke sleep can wait sizobe siyothulela lapha ke imidlalo yendebe yomhlaba
whether u2 o'clock ekuseni u3 o'clock ekuseni u12 phakathi kwamabili sizobe ke sinawe sithi nje sleep can wait uzoyithola yonke ke imidlalo 104 games kuyelapha ke uSuperSport kanti ke kuzobe ke kunama channels okuthi ke undedicated kuyelapha ke indebe yomhlaba 24/7 engaphakele kuhle kuyelapha ke uVuyela ihlapha kodwa ke kuzodliwa lapha ke Brandon Peterson lidla nje kalula ezoqala phansi lapha ke kuhla Desfik Manometer Aiden McCarthy umshini weVP bona lapha ke isiphambano Bradley Cross emhlabeni ke mukele weMamelodi Sundowns neKaizer Chiefs kulimale lapha ke Mduduzi iShabalala sithemba ukuthi ke uyalulama yena ke uMduduzi iShabalala mangabe ke izinto zibe kanje Kaizer Chiefs yaqhubeka ehlala lapha ke number 3 kodwa ke idinga nje amaphuzu amathathu namhlanje ukuze ke iqinisekise indawo yayo kuyelapha ke iCAF Confed Cup la ezobe ihamba khona neDurban City emva kokuthi ke iDurban City inqobe lapha ke indondo yeNedbank Cup ngakhohlwa ke mukele ke umnqobi onqoba lapha ke indebe yeNedbank Cup automatically uyahamba uyodlala lapha ke iCAF Confederation Cup nawo lapha ke Durban City uNopembe ukhala ke ngokumoshwa kwesikhathi kusase-early ukhala ke ngokumoshwa nje kwesikhathi kusase-early ungakhohlwa ke mukele ukuthi ke mayiqala nje indebe yomhlaba sizobona lapha ke imithetho ke emisha sha ezokwazi ukuthi ke i-apply moving forward izobe ihambisana nabo ke o time wasting isichipezeze nje siyaphela nje isichipezeze amapass ayivuna lapha ke iKaizer Chiefs kanjalo lapha ke ipass accuracy sibheka lapha ke manje ifesa kamnandi lapha ke Mkwena nanguThembo Mkwena ke manje phakathi eboxini Mkwena wenze njani uNopembe gede indaba yabantu abalala emsebenzini uNopembe gede indaba yabantu abalala emsebenzini uNopembe weNdlovu nimandla la ekulaleni lapha ke kwaDlovu nakho usulala nje engapha ke kuhle lapha ke Bradley Cross Simango asibheke lapha ke Candy Shop Sitolo samaswiti Kosingiphile Nqobo Modi iyancenga nje iKaizer Chiefs sibheke lapha ke Oxmthethwa uzofuna ngapha ke inkundla Thabiso Munyane athi sencane lengane ngoba bangadlala ibhola emncane kangaka Simango offside Lilepo uchoke use offside Lilepo siyahamba ke isikhathi ke ebhodini asibekile ke phansi ayafuneka lapha ke amagoli mawubheka nje ukuthi iKaizer Chiefs yona isikuyashaka lapha ke 7 goals kule mdlalo ke ewu9 edlaliwe kanti ke isikhukhune sona sishaya lapha ke 6 goals against Kaizer Chiefs kule mdlalo ke ewu9 edlaliwe asikaze sibone lapha ke goalless draw masingayibona ke namhlanje kube kokuqala nqa in 10 games sibheka lapha ke ibhola lesikhukhune Utiyazama lapha ke lesibanko Utiyazama lesibanko ke yama products ke lawa ayo lapha ke iDStv Disc Challenge esibe nesasasa ke elihle kakhulu ebholeni laseNingizimu Afrika abadlali ke bakhona ke ngababala kuze kuyoshona ilanga ngendlela ke esikhiqize ngakhona abadlali yona ke iDStv Disc Challenge Desfik Manometer Aiden McCarthy sibheka lapha ke Candy Shop Kosingiphile Nqobo nasisitolo samaswiti kakuthosele nokhala masele ngaleka ukuthi amapholisa noma iambulance umthop later shifta kana nomdlalo usangafana inkundla uyofuna lapha ke Coffee Flavor iyacisha lapha ke Coffee Flavor ine support ngapha ke nenkundla ukhona ke lapha ke Thabiso Munyane uyavela Munyane ufuna ukuyiyela Munyane bamshiya phansi uNopembe gede nje abantu abalala emsebenzini
nansi turnover ball yeqembu lesikhukhune ijubaleke manje lakhe uNdlovu fika lapha keNdlovu uyedwa uNdlovu isolated uNdlovu sala phansi umsimango uyayilalela nje uNdlovu uyakhala uthi ke uPempe gcotshiwe Ojino Pempe kade nje abantu emsebenzini nanso leyo Pascal okusho iyamthola lapha kuNdlovu uyafika kwenza ke uGTZ General Tata zonke emsimango sala phansi lapha kuNdlovu Ojino Pempe abe goal kick emuva kwelapha ke-Kaizer Chiefs isizini ke bukelila ke ngasemaphethelweni mawubheka nje lapha ke phansi hoho mawubheka lapha phansi kuloke itafula yeyi iyewe Swantika Thabiso Munyane onside thumela ngaphandle lapha ke lebhola Magesi khona kusina kuyijeqeza 28 games 21 points Marumo Galanza khona kusina kuyijeqeza 28 games 23 points Orbit College ihlela pha nombolo 14 28 games 24 points bese kuzoba yiyo lapha ke Chippa United ihlela lapha ke nombolo 13 28 games 25 points lawo maqembu lawo awu4 ulawo maqembu lawo ke awu4 elilodwa liyahamba liya lapha ke kuMtsimpe Foundation Championship elilodwa liyodlala ke ama playoffs kulawo maqembu lawo ke awu4 ungakhohlwa ukuthi ke imidlalo emibili yokugcina izodlala ke kanye kanye ngomgqibelo yonke imidlalo iyaqala ke ngo3 ngomgqibelo ke yonke imidlalo izoqala ke ngo3 bese kuthi ke ngomgqibelo ke ozayo bangabe ke isivalwa ke iliga imidlalo iqale yonke ke futhi kanye kanye ikhona ke la okuyobe kukhalwa ke ngapha kuyobe kujatshulwa kwabazothi ke bayiphakamise indebe yawo lapha ke Betway Premiership kanti ke kwabanye abahambayo bazobe ke bekhala abane second chance yokudlala ke ama playoffs nabo ke bazobe ke bebambe umoya Serphansi Lisibanko oyela pha ke Pule Modi Shadagabi Munatwa iketsetsa sibheka lapha ke Mkwena efaka lapha ke phakathi nenkundla funa ke Mkhize basene khathi ke eliphuzi Vuyo lihlapa hlala noMkwena uyajika jika lapha kuMkwena Oranto Mandi afiphile lapha ke uMkwena izophosa lapha ke Vuyo lihlapa Mandi phakathi boxini Mandi ayijebe engathi-ke usele phansi Thabiso Munyane ukhumbula ke mukathi Thabiso Munyane ukushiya konke enkundleni emidlalweni ke weMamelodi Sundowns ukushiya konke enkundleni emidlalweni weMamelodi Sundowns ngeke ke ngimangale mayingathi ke ihamstring uyizwa ngathi ke iyathinteka indlela ke adlale kahle kakhona uzothola lapha ke ne-man of the match award lapha ke emidlalweni weMamelodi Sundowns bangathiwa ke uyaphuma akakhona ke ukuqhubeka nomdlalo nathi ke ibhenchi le-Kaizer Chiefs Rifa Frosland khona ke lapha ke ebhenchini masibheka lapha ke like for like ilo lapha ke ibhawudi elikhona elingashala lapha ke i-right back position uzothi ke awumonithe ke lo yamsipha yena ke uThabiso Munyane obheka lapha ke mukeli 20 games ke kule season kuye lapha ke iKaizer Chiefs okumthike usuka lapha ke iqenje le-Orlando Pirates ufike la ehamba naye lapha ke uPaseka Makho begaxene ke ngempela bethi ke asahambe mngani basilindile nangeke uFroster nje ethi shasi lapha ke esithomeni sakho uyayivocavoca ukuthi ke mangathiwa kakhona ukuqhubeka nomdlalo Thabiso Munyane
uzongena lapha-ke ibhawudi River Frosla. Ingapha-ke nkundla kwelapha-ke Gaston Sirino uyafuna lapha-ke the Candy Shopper Nkosi Ngiphile Ngcobo nansi Candy Shopper ithi qeda amadoda bayivimba idliwe liyabhola sibheka lapha-ke ibhola lesikhukhune bafuna lapha-ke Bright Ndlovu vimbile lapha-ke Aiden McCarthy kodwa-ke uyakhuza-ke uNopepe uthi-ke udlaliswe kabi uDlovu season enhle-ke so far yena-ke u-Aiden McCarthy usaba-ke nesizini enhle-ke so far yena-ke uSpigmo Manometer athi-ke usele phasi lapha-ke uLeranto Mandi usele phasi lapha-ke uLeranto Mandi insizwa lapha-ke eKurumani le nsizwa-ke mbukeni zakhele-ke igama kwi-development ye-TS Galaxy ikhona-ke la ashise khona-ke ikhotha uyabona-ke umnumzane-ke uTim Sukaze uzokukhandela-ke umdlali uyabona nje kuneqembu elalibizwa ngeMbombela United elakhiqiza-ke inqwaba yabadlali owadlula-ke usubabona emaqenjini-ke aphezulu la kuyo-ke iBetway Premiership naye-ke ubaba uTim Sukaze uhamba-ke ey'nyathelweni zokuthi-ke akhiqize-ke inqwaba yabadlali uhambe-ke ubabone sebeqhamuka kuyo lapha-ke iBetway Premiership uyapheka mako kwavuthwa nje ukudla uyadlulisa lapha-ke ubaba uTim Sukaze free kick yesikhukhune ayiphakamisa bathumela lapha-ke phambili ezohamba nje phumela ngaphandle-ke leliya bhola uzekube manje-ke bukeli Aiden McCarthy uzela lomdlalo-ke emphethe lapha-ke 21 games kuye lapha-ke iBetway Premiership unalo-ke igoli-ke elilodwa yena-ke u-Aiden McCarthy mawubheka lapha-ke ku-Cape Confederation Cup uyidlalile-ke ngempela Flavio da Silva ulikhipha lapha-ke ekhishini Bradley Cross ayizoqala phansi lapha-ke Kaizer Chiefs ayihlaba bayicela-ke manje bafana bamakhosi khona-ke liyadliwa leliya bhola the Ox Mthethwa Brendan Peterson uzofuna lapha-ke clean sheet number 14 osukwini namhlanje uBrendan Peterson cross the Candy Shopper Ngcobo sala phansi Lilepo ibhola lakhe Lilepo buye naye ezo lapha-ke Daniel Cardoso kuthiwa-ke akube i-free kick yeqembu layo iyona-ke i-Kaizer Chiefs engalekele kudla unathiwa iketsetsa Philip ufuna lapha-ke Bradley Cross the Spigmo Manometer umshini we-BP Aiden McCarthy aphakamisa Lilepo labo lapha-ke Kaizer Chiefs afuna lapha-ke Philip Modi bhekene lapha-ke nomakhokhoba amashilwane nangulo manje uGaston Sirino wenze njani uyalivala Sirino Philip Modi munathiwa iketsetsa Ox Mthethwa Ngcobo efuna ukudla lapha-ke i-share effect ayizobe seqala phansi lapha-ke isikhukhune Babinanoko Olerato Mandi lidla kalula nje leli bhola Ox Mthethwa nathi ibhola lika-Ox uyofuna lapha-ke Nkosi Flavor uyahamba uLilepo nathi Nkosi Flavor Flavio da Silva Candy Shopper Gaston Sirino sebenza umshini wesikwa uyasebenza umshini wesikwa kodwa-ke udlala ngoFlavio da Silva umsha lapha-ke ngegabigabi
Kevin Msimango Buyana Rulizwa Brendan Peterson Angela Paga Mshidwe Singwa Batige Mshidwe Singwa Liba Bentule Utige Nyanizo Gela Paga Epenchini Utige Nzogwenza Jalo Izogwina La Paga Kaizer Chiefs Oxem Teto Yal Paga Misal Chumira Harigene Kuja Mfuna La Paga Pule Modi Munatwa Iketeza Kumena Kapante Pula La Kepule Modi Ako Pega La Paga Mugele Gaston Serinho Entetelege Ntutu Nanga Mshidwe Singwa Ukharage mo Flavio da Silva Utije Flavio da Silva Twara Kiaufura Utije Twara Kiaufura Ozobai Korakika Yes Kokune Oyera Paga Gaston Serinho Ode Kululege Enyito Gonzala Paga Experience Sake Oyera Paga Lesibanku Kule ya Koraking Korakiki Yesbili Yomdalo Oyabon Gutige according to Okbalo Epepene Sibambe nege ngempela amaqembu ke omabili Chibwabwa na ilapha ke uThabiso Manyane uJuno Pepe ke uMadoda nafihlelana inzipho likhona ke elbovu isiphuthuphuthu ke lapha ke boxini uzosinda ke uphuzela kangcono nansa ke lapha kika sebenzela lapha ke muva Flavio da Silva Posso lapha ke Sikhukhune ngokhulukushesha Bright Ndlovu uyalwela leli bhola kodwa ke bamxakile lapha ke muva nansi Kaizer Chiefs ke manje ifuna ukuphuma nalo ke leli bhola alivimba ibhola lakhe Nkosi Ngiphile Ngcobo Fogila Paga Ngcobo Jamna lapha ke Candy Shopper Yifuna lapha ke the Oxem Teto Akijika lapha ke Ox Habana Madoda ke lapha ke Ox Flavio da Silva Busela lapha ke muva Flavio Alapha lapha ke the Speak Manometer Gaston Serinho Kalamasari Mbaleka kuthi amaphoyisa noma ambulance uchocolate ubefuna lapha ke lilepho kodwa ke lihamba kuphuma ngaphandle ibhola lakhe uGaston Serinho Azolphakamisa Daniel Cardoso Ngcobo Candy Shop Hlala no Serinho liyadliwa leli bhola sihamba ngesikhathi ebhodini umdlalo ke uyela lapha ke ngase Kevin kulamaqembu ke omabili akekho kusafuna ke ugomba uphondo mawubheka nje ibhola ke isikhathi esiningi liphelela lapha ke phakathi nenkundla onozinti ke basabuka nje onozinti Phakamisa Daniel Cardoso Mashilwane abelibuyise kahle leli bhola uMakhokhoba Mkhize Buyela muva Mkhize Chibwabwa Nangekanga lapha ke Chibwabwa kwakubuyela yena futhi wawususa ke leli bhola Chibwabwa lapha ke Gaston Serinho lapha ke uThato Khiba
ngathi ke bafuna ukufihlela nenzipho Augusto Serino lapha ke uThato Khiba onompembo uJomadoda waphethe ke amakhadi ephaketheni ngeke lokukhuluma nani oshiselwa igazi kumele ke ulipholisa ke ngeshawa ngokukhulu ke ukusheshsha okusemthethwa Ngobo sipeka lapha ke dilepo ayikho yakhala lapha ke Phulemuthi uthi ke dlulisalani lepo sibukeka ke sizwe lapha ke ekhefini engekho ke efuna ukugoba uphondo bemfune njalo lapha ke Bright Ndlovu okuyena mdlali ke ngempela ke obashayela ke amagoli abasukela lapha ke isikhukhune uzoba ke i-goal kick Bradley Cross nake omnye umdlali obeke nesizini ke enhle kuye lapha ke eKaizer Chiefs yena ke uBradley Cross uma ubheka nje kule sizini Bradley Cross kuye lapha ke i-left back position abeyibambile ke ngempela njengoba ke isizini siyela nje ngasemaphethelweni esusa lapha ke Eden McCarthy is a possible lapha ke Bradley Cross ke bukeli 20 games kule season kuye lapha ke Betway Premiership CAF Confederation Cup uyidlalile dlala lapha ke 5 games njengoba ke sibonile ke iKaizer Chiefs ihamba ke ngempela iziyofika lapha ke kuwo ama knockout stages sibheka lapha ke ibhola kaNdlovu lidla nje kalula Brandon Peterson bamdonsa lapha ke Flavio da Silva kodwa ke kuthiwa uye Flavio da Silva odlale kabi kuthiwa ke uye lapha ke Flavio da Silva odlale kabi nange lapha ke Chibwabwa emngena lapha ke ngengalo ke Chibwabwa kuthiwa uye kodwa ke odlale kabi uFlavio da Silva ibhola lesikhukhune Thato Khiba Vuyo Lihlapa Mkwena dlala noLihlapa futhi phakamisa Vuyo Lihlapa Phulemuthi emavukela phake Msimangu Candy Shop Ngobo efuna lapha ke Bradley Cross bake bayigibela lapha ke nomduduzi Shabalala eJohnson V Stadium asusa nje ukushisa kuye lapha ke Confed Flavio da Silva Serino akafika la kodwa ke lutho uyafika umshini wesikwa Toaster Nsabatha afuna lapha ke uNdlovu nathi ibhola lesikhukhune Makokoba Mashilwane Chibwabwa Ochinompemveka madoda jibanisal rotator nje nisalisa ke lena le ngiyawuvala ke mina ke umcimbi uzohlatshwa lapha ke ikhefu kuyiwa lapha ke ekhefini ayikho ke ngempela funa ukuthi ke igobe uphondo ayibona lapha ke esingithe center soke sibone ukuthi ke isikhukhune ke siplana ke kanjani kuso lapha ke iswombe esesibili umnandi ke ngale ke nenkundla uyabona nje ngempela ukuthi ayijabulele ke abalandeli Nathi phakama ke ibhodi esibongisela imithetho the Ox uphumile bena lapha ke uThabiso Munyane ukela lapha ke Thabo Cele induna yendawo bena lapha ke uRiver Frosla eBrawoti
isumbe sesibili ulindwe lapha-ke unophempe ukuthi-ke awususe lapha kumdlalo Thokozani Mkhize. Yasuka lehlala kuso lapha-ke isumbe sesibili ilo-ke iqembu lasekhaya ibabi nanokho isikhukhune siye lapha-ke ekhefini sisabambene-ke amaqembu omabili. bazofuna amakhanda Khadoso amakhanda futhi sebenza Brandon Peterson lidla nje kalula leli bhola ayizoqala phansi lapha-ke Kaizer Chiefs Gaston Sirino bathi khala masarini ukuthi amaphoyisa noma i-ambulance top later funa lapha-ke iRana uSirino kona kayikho-ke iRana bonke nje bayishayela lapha-ke kancane abawu lapha-ke Kaizer Chiefs. Nansi induna yendawo Thabo Cele induna yendawo ingena nje iyahlaba iyalicela-ke manje ishintsha ngisho-ke umdlalo-ke induna yendawo izofuna lapha-ke Munato Eketsetsa Pule Modi Munato Eketsetsa bamshiya phansi hlala kabi Makhokhoba uyakhala-ke Pule Modi ukuthi-ke mangena kubamba ground ahlale kokhulu kushesha aba lapha-ke Kaizer Chiefs kona-ke liyabahlula leli bhola bebeni bayitsatsela lapha-ke isikhukhune iyala ibabi nanokho basic movement-ke bukelele uModi akhala ngayo mangabe-ke edlala-ke ezi-left wing uModi njengoba-ke elapha-ke ezi-left winger occupy lapha-ke i-left wing position mayike wakhatha ina i-left back kumele-ke idlule la emva kwakhe ukuze izokwazi-ke ayidlulisele ibhola ihambe-ke iyofaka-ke i-cross ingakhethi-ke we-cross edlula ungiround engizokwazi ukuthi-ke ngunike nami uNdlovu-ke manje uya naye ezwa yena-ke ubrand crosser River Frosla liyaganga ibhawudi bhola lesikhukhune hlale kabi eqeda ngena nje uCele hlalisa kabi oye lapha-ke uVuyo Lihlapa shiye lapha-ke isandla Lihlapa uzoba i-free kick ye-Kaizer Chiefs. Bradley Crosser nasi isiphambano siyofuna lapha-ke Pule Modi Munato Eketsetsa cross futhi ephakamisa beyofuna lapha-ke Khosi Flavour Flavio da Silva nangu-ke uDaniel Caroso udlala ngomentshisi eduze kwendlotshani kona kwabuya futhi uDaniel Caroso wawucima-ke lo mlilo Ndlovu awujiyazama Brighton Ndlovu ujiyajikijela Brighton Ndlovu ebephile off kamnandi uhamba ngaso-ke i-speed manometer uyawurobha umshini we-BP ngiyaqala-ke ukubona-ke umshini we-BP ohluleka-ke ukubamba thaqo uye lapha-ke uNdlovu ukuthi-ke uyawubhrija njengoba ephethe lapha-ke 4 goals in 24 games uye lapha-ke le season uyala Bradley Crosser thola lapha-ke khona kick esikhukhune ozobe khona kick yayo-ke ibabi nanokho lapha-ke ngaphandle-ke okeletso Makhalwa okuwabantu-ke abangangena-ke ngempela benzeke izinto zenzeke bayilokhu abathi-ke ngesilungu-ke ama-impact players phakamisa lesibangu bazofuna amakhanda sebenza lapha-ke muva Simangu uyasusa River Frosla napha-ke manje Gaston Sirino ithuba leliya le-Kaizer Chiefs wenza njalo uSirino
Sirino uyalibambezela Gaston Sirino base bagcina bebuya nalo ke abesikhukhune akubheka nje keshelelo ngakushuna enkani bekuyilapha ke uThanto Khiba isheke waganga kodwa kwafika uLerato Mandi walidla ke lebhola lilepo Simango Alfonso lapha ke njuna yendawo Chabatsele iyabuza ke kuvela bani sibheka lapha ke iBhawuti River Frosla indlela yakho leya Frosa iBhawuti futhi lilepo uyacela lapha ke phambili kodwa kuSimango obuya lapha ke emuva iyaqala ke manje inhlwele iyathwasa ngiyafisa ke ukubona ukuthi ngabe ke ubange osukumayo nathi for the Kaizer Chiefs lilepo phakathi boxini nalithuba Gaston Sirino liyamhlula Gaston Sirino sinda ngokulambisa isikhukhune sinda ngokulambisa iBabina Noko bayaphakamisa Mkhize lisangaleke nenkundla sibheke lapha ke ibhola lesikhukhune Babina Noko thubela ngaphandle ke le bhola Gaston Sirino uyeke lapha ke ithuba ebele inqayizivele akubheke lapha ke le bhola edlale kahle nalapha ke uLilepo labuyela kuye futhi Gaston Sirino bona ke namhlula le bhola Gaston Sirino wayabona nje mayengashanga muntu nje yoba kuhle izophoso yilapha ke iBabina Noko sibukeka sibheke kuyo lapha ke i-first ever goalless draw yawo ke lamaqembu omhlalo ke mkhulu seshaya lapha ke amagoli kuma fixtures ke ahlukahlukene mangabe lamaqembu ke ehlangene akekho lapha ke phakathi enkundleni yena ke uBradley Frobler uma kwaze ephindelela mina mhlali ke ngibheka ke usashaya lapha ke amagoli ikhawana mangabe ke lamaqembu ehlangene shobe ngekho nje sibhekile ukubona ukuthi lamagoli ke azoqhamuka ke kanjani ngoba mawubheka lapha ke iqembu le-Kaizer Chiefs amagoli ke awu-9 ayo i-Kaizer Chiefs against isikhukhune wonke ke ashawa abadlali abahlukahlukene kanti kusolapha ke isikhukhune awu-8 esikhukhune ashawe ke abadlali abawu-5 shoba ke uzwa ukuthi ke uBradley Frobler yena mdlali ke kuphela oseke wayiphindaphinda Ndlovu right Ndlovu phakathi eboxini ebefuna lapha kumkwena liyaviva ke iBhawuti River Frosla Chibwabwa Chigalula lapha ke Chibwabwa ufuna lapha ke Makhokhoba Tsepo Mashilwane uyaviva kule Modi yena ke umuntu wethetsetsa hlale ngokhulu kushesha isikhukhune baphakamisa le bhola phakathi eboxini Bradley Cross McCarthy phumela ngaphandle ke ibhola kuzoba la lapha ke iKaizer Chiefs engapha ke kuhle lapha ke Gaston Sirino uyahamba lapha ke lepo nathi Lollipop siyayimunya Lollipop qeda madoda Lollipop into tamshini wezinkwa tamshini wezinkwa Lollipop qeda madoda balala bengadlalelo lihlapha othi umshini wezinkwa kwagoge zona othi umshini wezinkwa kwagoge zona uyena lo lizwe le bhola yena ke uToaster Ntsabatha uyena lo lizwe Toaster Ntsabatha eyithola ikhona kick Kaizer Chiefs
Usobuga yapimpa ibabina nuko ayiphorazo bwena Kaizer Chiefs futhi Gaston Sirino hlala neJunaid Dawo Thabo Cele sibheka lapha ke Candy Shopper buyisa ngapha ke kuRiver Frosla nathi Bawuti ayikho izohamba nje kuphumela ngaphandle khona laso esikhukhune emva lapha ke Kaizer Chiefs McCarthy mabheka lapha ke bukele iqembu lesikhukhune bahlala lapha ke neqembu eliku-top 5 kuyelapha ke iloka Flavio sebenza mshini wesinkwa oyala mshini wesinkwa enhle iphasa ebikhishwe lapha ke iloliphopha akupheka nje siyayimunya Pascal okusho kana phasi lakhona uyihlalele ihambe neloliphopha uthi umshini wesinkwa kwagoge zona oyala mshini wesinkwa Toaster Nsabatha uzobuka Lusivimbe njalo nje isikhukhune ama-set piece alapha ke Kaizer Chiefs engaphakele kuhle kulapha ke Gaston Sirino afuna ke Brandon Peterson McCarthy phakamisa the speed manometer khiphela ngaphandle Vuyo Lihlapha engaphakele kuhle kuselapha ke isikhukhune madoda abakhulumi ke lapha komkhize sibheka lapha ke Ndlovu alihla nje ibhola lakhe uNdlovu umuntu weketsetsi Pule Modi thola lapha ke Gaston Sirino icishe kamnandi beka lapha ke Dlinga Nebeza uzoliphakamisa Sirino uyofuna lapha ke iBhawuti River Frosla nathi iBhawuti hlala lelo liphopha iBhawuti phakathi eboxini liyamcesa umuntu weketsetsa nathi iBhawuti lithi nje make ngaliphusha ngaya lengena ngoba into engizoyifaka la iquality enhle iphasa esuka kuyo lapha ke loliphopha yena ke ulilepho thola lapha ke iBhawuti lithi liyayigoba ayangathola muntu Candy Shopper Nkosi Ngiphile Ngcobo funa lapha ke iBhawuti futhi iBhawuti ngathi lize nenye ke manje iBhawuti uyele muva iJunaid Dawo lapha ke Junaid Dawo Thabo Cele uzoliphakamisa lethe ngapha ke kudla umuntu weketsetsa avimba nje kalula uyela lapha ke uMakhokhoba uTshepo Mashelwane qala phansi lapha ke Lesibanko Junaid Dawo Thabo Cele iBhawuti River Frosla sibheka lapha ke siyayimunya lollipop ayikho ithi step over lollipop kona ke duma nje phisana ngalo ke lebhola nathi ibhola le Kaizer Chiefs offside Pule Modi phakeme ijulu lakhe uBongani Matete uyelapha ke uOscar Tsotetsi uthi ke isikhindi bese shaya umoya kuyelapha ke Pule Modi ke mbukela simboleni edla lapha ke igoli lakhe ke elilodwa against Orlando Pirates kuyelapha ke Soweto Derby eyagcina ke iphele lapha ke ngayo idraw ka 1-1 Mm.
sala phansi Thabo Cele uzobake ibhola leKaizer Chiefs. Nathi Bawoti River Frosla yashoshela ke manje isheka manje lapha ke iLollipop sibheka lapha ke Gaston Sirino ibhola leKaizer Chiefs. Gaston Sirino enjuna yendawo Thabo Cele Bradley Cross enjuna yendawo iqeda ke Jota Munato eketsetsa ufika lapha ke Cross angayifaka la iCross kona ke bamvimba lapha ke Bradley Cross sebenza leSibangu Everyone is working. Everyone is working. Everywhere. unoshintsho ke ozokwenzeka nangi lapha ke Tsepo Mkwena ngathi uye ke ozophuma uzongena lapha ke Keletso Makgalwa uzongena ke Keletso Makgalwa phuma lapha ke leSibangu kena lapha ke Diomanje bena lapha ke Keletso Makgalwa akahlupha ke lapha ke Diomanje ubuya ngokuzolala akahlupha Diomanje ubuya ngokuzolala kathi ke lapha ke kuKaizer Chiefs nathi ke ushintsho ke lenzeka kungena ke leyo ndoda uyaphuma ke Flavio da Silva bena lapha ke Gaston Sirino bafaka lapha ke paper 2 Mfundo Vilakazi bena lapha ke uTashrika Morisa naye ke usengenile kuye lapha ke iKaizer Chiefs Cele faka lapha ke Morris emdlalweni awutha ukuthinta nje bhala makona paper 2 Mfundo Vilakazi ayikwaithinta nje iyachwaza ke inkundla yena ke Mfundo Vilakazi kuseza ke itable for 2 Ngcobo Jona lapha ke Ngcobo nathi Candy Shop ikele yaphasa sebenza futhi umshini wesikwa uyavimba umshini wesikwa emva kwehle ke iphasa elikhisho lapha ke oye lapha ke uNgcobo McCarthy emva kwe lapha ke Msimango uchoke udlale kabi Daniel Cardoso ashintshana ngaye ke manje uCardoso kuphumela lapha ke Flavio da Silva nange othe wayinqobela lapha ke imali engango 50,000 omarandi kuye lapha ke Sibonise Enwina uye lapha ke uPaulina Ashilwane ayinqobele lapha ke u50,000 omarandi sibheka lapha ke ibhola leKaizer Chiefs Bradley Cross ayifaka la iCross kona kuyibambezelile le Cross yena ke uBradley Cross sibona lapha ke mbukeli Tashrika Matthews ihlandla ke lokuqala ke kulesizini yena ke uTashrika Matthews shoba ke engena kuyo lapha ke iBetway Premiership umdlali ke lo okuthi nalo ke iqembu lesikhukhune udlalelile ke ngempela ngaphambilini Kaizer Chiefs iyamfaka kodwa ke kulesizini ingamfaka kodwa kuye ke umdlalo weleague iyamfaka lapha ke emidlalweni we-cutting knockout la eyaphuma khona ngo-5-4 kuma-penalty idliwa yiso lapha ke iStellenbosch eKapa lodumo yona ke iKaizer Chiefs Bradley Cross Morisa Cele funa lapha ke Morisa phakathi ebhokisini Morisa bavimba nje kalula yena ke uTashrika Morisa finja nje kalula uTashrika Morisa Shatina lapha ke Daniel Cardoso ukuthi ke bengumaka kanje Super Sport United abazanza Pitori ukwadlala ke kuwo yena ke uMorisa
kanti-ke umdlali-ke lokhu ukuthi-ke sinedlule wadlala-ke 18 games washaya-ke 2 goals kuye lapha-ke ibhethwe Premiership yasimlanda-ke i-Kaizer Chiefs yathi-ke asinamgadli akusondele la amabheka njengesizini edlule leli goli-ke walishaya-ke isadlalela i-SuperSport United against iStellenbosch uthi yajika lilepho amvimba nje kalula Hlovu liyadliwa ibhola lakhe emuvukile lapha-ke umshini wesinkwa Toaster Nzabatha thumela phambili wayavimba agibile Msimango kule Modi ishintshe lapha-ke isayidi bina lapha-ke uLilepo uthi-ke uLilepo Modi awuyozama ngale-ke ngizozama ngapha ngesibona ukuthi khona na okungatholakala nansi induna yendawo Thabo Cele dlala ne-Candy Shop isitolo samaswidi Nkosi Kuphile Ngcobo Simango Shinwe BP Aiden McCarthy ephakamisa lapha-ke the speed manometer asedliwa nje kalula ibhola lakhe elapha-ke phakathi nekudla-ke manje uyena Lizwa Morisa hlamswe kabi Tashrik Morisa nanti manje lidliwa iso lapha-ke Sikhukhune abethwe yiyela lapha-ke Keletso Makhalwa Lollipop ufuna lapha-ke Paper Two futhi Vilakazi sifika lapha-ke Mabhalane Candy Shop Ngcobo Paper Two Vilakazi uyayiletha ngapha nenkundla Lollipop siyayimunya Paper Two bhala Paper Two phakathi ebhokisini lidla kalula Chibwabwa bayavimba Chibwabwa Vilakazi sifika lapha-ke Cele ayiveza kanokuya lapha kuVilakazi phakathi ebhokisini sinda ngokulambisa Isikhukhune olitesithende lapha-ke Diomande kona-ke lidliwe ibhola lakhe Munato ayiketsetsa Pule Modi ayikho lidliwa nje kalula leli bhola ayisa lapha-ke Isikhukhune kona-ke nakubalidayisa balidayisela lapha-ke Kaizer Chiefs the speed manometer Shinwe BP Simango azoshintsha-ke umdlalo Msimango liyahamba nje phumela ngaphandle-ke ibhola lakhe yena-ke uGiven Msimango sebenzile-ke lapha-ke ngale ya-touch uToaster Nzabatha izosuswa lapha-ke Isikhukhune nankake mbukile-ke ama-attempts athi-ke abe isithupha kuye lapha-ke Kaizer Chiefs ball possession nayo-ke iyabavuna kona-ke i-3 points isanqaba-ke okwamanje Kaizer Chiefs-ke mbukeli idlala-ke neqembu laseLimpopo ihlandla-ke lesithupha banqobe lapha-ke imidlalo-ke emithathu Lollipop buya nayo izo lapha-ke uMakhokhoba badlala-ke idraw eyodwa balahlekelwe umdlalo owodwa against-ke amaqembu aseLimpopo abawu lapha-ke i-Kaizer Chiefs
Zukumithike Limpopo ke mbukeli phetheke amaqembu amathathu. Isikhukhune usobake Polokwane City Rise China. Nawo lapha ke iMagesi. Paper 2 Vilakazi Lollipop Icon phambana nalo ke lapha ke Morisa. Kanti lapha ke Diomati ngike ngasho ngathi akahluka ukuya ngokuzolala kodwa ke uqeda ngaye lapha ke uNgcobo yona ke Candy Shop induna yendawo Lollipop shamla lapha ke induna yendawo Thabocele Paper 2 liyadliwa ibhola lakhe sibheka lapha ke Kilezo Makhalwa ayikele pass kodwa ke offside eNdlovu isikindi bese shawa moya kulapha ke uNdlovu olwezame njalo ke namhlanje kodwa ke akulungi kuye lapha ke uNdlovu mawubheka lapha ke abanye babadlali abasangenza lapha ke umehluko ebhenjini ke lesikhukhune khona lapha ke Mujela pass ka Paper 2 Frosla Candy Shop izame kude kodwa kwangavuma Paper 2 Ibawoti Frosla phakathi eboxini shwa nje kalula ibhola lakhe uThabocele angakhohlwa ke mbukela ukuthi ke iKaizer Chiefs mayingathola amaphuzu amathathu namhlanje lokho ke bese kuqinisekisiwe ukuthi ke nakanjani iyo ke ehamba neDurban City ukuya lapha ke kuKefa Confed Cup kodwa ke sasalele imidlalo emibili emva kwalomdlalo ke wanamhlanje imidlalo yakhona ke emibili izodlala lapha ke phansi eThekwini Gagasini bazodlala ke namaZulu ngomgqibelo bese ke bedlala neChippa United kulo mgqibelo sebeyivala lapha ke iLiga Ngcobo Candy Shop asistolo samaswiti khipha lapha ke phansi kana kusho ayijubana ke manje ngelapha kuLilepo siyayimunya Lollipop Candy Shop futhi sibheka lapha ke Thabocele induna yendawo iyofuna lapha ke Ibawoti River Frosla phakathi eboxini Mshini wesinkwa Toaster Ntsabata sebenzile ke lapha ke Mshini wesinkwa kanti lapha ke uLerato Mandi ongemuhle kahle lihlola lokushela uyeke lapha ke kumdlali ke mbukeli ozongena ke njengamanje uwatshelwa hamba lapha ke uDash Thabangunare iboke abadlali ababili abazongena uDash wakora ke mbukeli emdlalweni ke owedlule lamaqembu ke ehlangana iKaizer Chiefs nawo lapha ke Sikhukhune akabaphinda na abawu lapha ke iKaizer Chiefs asazi ke mbukeli usoba goal kick yesikhukhune lapha ke Mshini wesinkwa Toaster Ntsabata ke mbukela kaqali ukufika kusolapha ke isikhukhune wakwafika ke kusikhukhune yena ke uToaster waphindwa kuyela futhi kuZesco United yangakubo lapha ke eZambia njoba ke esebuya futhi sibheka lapha ke Brandon Peterson fimba nje kalula le bhola akhuza lapha ke lihlono lomushela phushe lapha ke Aiden McCarthy
sibheka lapha ke ibhola le-Kaizer Chiefs Candy Shopper phakathi kwekelele bhola lizothula ngapha ke lilepho nathi lo liphopha iyabuza ukuthi ke kuvela bani Ngobo thola lapha ke GTZ General Tata zonke Msimango nathi ibhola le-Kaizer Chiefs ke manje Munato eketsetsa eligobe lifaka lapha ke ngaphakathi River Frosler funa ke phule Modi futhi Frosler Modi Munato eketsetsa Candy Shop Icon uyabona ke i-tactical discipline yaso ke isikhuphune inhleke ngendlela ke esimanga bayama nje bayibuke ke Kaizer Chiefs il-rotate balwela nje ukuthi ke udonga lolu mabe ngalidlulanga nje abe Kaizer Chiefs kusuke ke kuphelile izokwenza ke ushintsho i-Kaizer Chiefs kulunga lapha ke i-Fetis and Monisa balungisa lapha ke Fetis and Monisa into zo-creamy cheese into zo-jalapeno sauce sibheka lapha ke ibhola lesikhuphune sebenza ibhawudi River Frosler ushote nje umuntu ozoba i-outlet Morris Nazi Junai Dao Liakhala lapha ke ibench le-Kaizer Chiefs nathi ithuba lesikhuphune ke manje sebenza lapha ke muva Brandon Peterson Uyijebe Hugo Bros naye wabonana ilo ibuze njalo Ijebe ithi ke uyambona yini Hugo Bros ithi nje yimlo Ijebe kule game imdala kule game akhala lapha ke Mzuki akalithinta ngasijalo ke ibhola Chibwabwa akalithinta ngasijalo ke ibhola uChibwabwa nathi ke ithuba ke ngapha ke nekudla fike kuqala ke ebholeni Brandon Peterson bayaphuma lapha ke Phule Modi Munato eketsetsa lokuchaza ukuthi ke uvilakazi uzomela yena lapha ke esayidini ungena lapha ke Fetis and Monisa into zo-jalapeno sauce into zo-creamy cheese yena ke Ethan Chislet Suzuki ishumi nambili esele aphambi kokuthi umdlalo uyele ke emaphethelweni akubheke lapha ke mbukeli lilapho ufika kuqala ebholeni Chibwabwa Muva lapha ke Kaizer Chiefs ungakhohlwa ke mbukeli uzoke makhange u9 ebusuku namhlanje uthole lapha ke umdlalo weBarcelona nalapha ke iReal Madrid uzothola ke nangolimi ke lesizulu nangalo ke ulimi lwesisuthu bazokuthulela wona ke ozakwethu ke lo mdlalo bakushaya lapha ke u9 ebusuku Real Madrid nalapha ke iBarcelona iyona ke iEl Clasico umdlalo ke ozowuthola ngolimi ke lesisuthu nangalo ke ulimi lesizulu bazokuthulela wona ke ozakwethu Hlale kabi Msimango
uzothola lapha-ke ikhadi eliphuzi yena-ke ku-GTZ. McCarthy uyasusa lapha-ke emuva. Uyasusa lapha-ke Bradley Cross. Monare funa lapha-ke Mkhize. Vuyo Litlapa. Chibwabwa. Chumela phambili Chibwabwa. Vilakazi. Lisangalekile kudla uVilakazi konke edlulile lebhola. Sibheka lapha-ke Vuyo Litlapa. Nathi ibhola likaMakhalwa. Makhalwa. Uyavula emvala. Ibhawuti. River Frosla. Isibelele liphopha ke-manje. Hlutini lepho. Iyaliphakamisa iloliphopa. Mfundo Vilakazi. Paper 2. Bhala maphala. Mshiya phansi Paper 2. Amshiya phansi Paper 2. Dlale kahle Makhokhoba. Tshepo Mashilwane. Dlale kabi Tshepo Mashilwane. Nangu Paper 2. Eseqedile naye. Yena-ke uTshepo Mashilwane. Izothola i-free kick iKaizer Chiefs. Endaweni-ke ingozi. Izothola-ke i-free kick iKaizer Chiefs endaweni-ke ingozi. Sibheke lapha-ke ibhola leKaizer Chiefs. Nange lapha-ke Chislet. Ume phezu kwalo leliya bhola. Ayikho. Lihamba nje liphumela ngaphandle ibhola. Lawo lapha-ke iKaizer Chiefs. Kufuneka lapha-ke umdlali ovelele. Kunzima madoda. Kodwa-ke ekugcineni kumele yena-ke aqokwe umdlali-ke ovelele. Sobona lapha-ke amakhosi aphumile-ke ngempela zobuka lapha-ke umdlalo. Sibheka lapha-ke Chislet. Ferguson Moniz. Faka lapha-ke phakathi nenkundla. Candy Shopper. Sitolo samaswidi. Uyafuna lapha-ke Lollipop. Sitolo samaswidi futhi. Lihamba nje liphumela ngaphandle. Uzuya lapha-ke Bradley Cross. Uyathetha lapha-ke Cedric Kazi. Uyayifuna-ke leya CAF Confed Cup Sport. Elapha-ke kunombolo 3. Yena-ke ku-Cedric Kazi. Phakamisa Chibwabwa. Uyofuna lapha-ke Diomande. Uyamceza nje leliya bhola Tidiane Diomande. Napa bekanga-ke manje befuna lapha-ke Kaizer Chiefs. Sibheka lapha-ke Mujela. Ngisho lakhona uCoach Bros unenqwaba yama-missed calls. Aphuma nje kuBrandon Peterson. Cele. Dlala noNgcobo the Candy Shopper. Nasi isitolo samaswidi. Sibheka lapha-ke Vilakazi. Paper 2.
Bradley Cross ayikhona Morris liyadliwa ibhola lakhe nathi ibhola lesikhukhune ke manje namkela Pautio manje wakanga nje nebhola uTio manje nathi Pauti ke manje Rifa Frosla funa lapha ke Lollipopa siyayimunya Lollipopa phakathi eboxini Tashrika Morisa esuka ebhenjini uTashrika Morisa nathi ibhola lesikhukhune bayaganga besikhukhune akubheke lapha ke lekudla iBhawuti libona lapha ke iLollipopa siyayimunya hambisa amadoda phansi bona lapha ke uMorisa iyadlala TV iyadlibofu idlukudla kwawo shona wena 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 iyadlibofu idlukudla kwawo iyadlibofu idlukudla kwayo Tashrika Morisa elihle igoli Embeka iKaizer Chiefs kwiCAF Confederation Cup libeka iKaizer Chiefs kwiCAF Confederation Cup wanda Kaizer Chiefs eyiqanda kwisikhukhune namuMorris futhi ufuna lapha ke Fetizeni Monisa into soja lapino sosa kodwa ke udlaliswe kabi uChisleta nathi ibhola beliphakamisa onside elesikhukhune benze njani sika Marisa iBhawuti Riva Frosla engaphakele kudla bona lapha ke iLollipopa bona ke bayivimba lapha ke iLollipopa izobene isikhukhune futhi Thabangunare sideshile isingaphansi kwencindezi ke manje sona ke isikhukhune sesingaphansi kwencindezi isikhukhune mangabe izinto zimi kanje engaphakele kudla kulapha kwesikhukhune liyamceza lapha ke uDlovu Kaizer Chiefs mangabe ke umdlalo umi kanje ihlala lapha ke kuyo ke 51 points okuyona amaphuzu ke lawa abenzela ke isiqiniseko sokuthi ke nakanjani ngesizini ke ezayo bazobe bedlala kuyo lapha ke iCAF Confederation Cup la abazobe behamba khona neDurban City iqembu ke eqhubela lapha ke iNedbank Cup ukho baba abenemeneze abazo lapha ke isikhukhune bebengahambi ke bodwa behamba ke noziduma ngabanye akade ke befuna ke ukuzoduma ngaso lapha ke isikhukhune namhlanje nathi ibhola leKaizer Chiefs bafuna lapha ke phepha 2 phala phakathi eboxini Othina Pepe ipenalty Othina Pepe ipenalty Hlawuthi lilepo futhi uyikhombe emlotheni uNopepe uthisha uNopepe ipenalty bawuphasile uPaper 1 ye-first half bangawuphasa na uPaper 2 uyabaqeda uPaper 2 hlale kabi ke ngempela yena ke uvuyela ihlapha phambi kwakhe uNopepe uthisha uNopepe ipenalty a tackle from behind kuyelapha ke uHlawuthi lilepo uthi uNopepe anginanaze angichithe isikhathi ukhomba lapha ke ipenalty
usukuma lapha kumfundo Vilakazi yena ke upaper 2 uthi ke bangawubhala na upaper 2 uthi nje bangawubhala na upaper 2 usobuka uyakhuza ke uPepe uthi ke linda iPepe uthwa ke ukhahleleke ngakakhali iPepe umfundo Vilakazi uthi ke angishanga ke iPepe yena ke uPepe ngizokuphinda ke uVilakazi uyalishintsha isayidi noma cha noma uzoya direct awuthike sibheke bala paper 2 Chanel Pasha mfuto Vilakazi paper 2 wasaba tumizanda mfuto Vilakazi from a penalty spot Ohlelo umthatho kaNokusho yena ke umfundo Vilakazi ohlelo umthatho kaNokusho nangena phakathi ekhawutini lepo dlale kabi ngempela Vuyo Lihlapha a tackle from behind usukuma upaper 2 iyadlala TV imali noma ibhokisi awuthukethe ibhokisi kuvele kuphuma upaper 2 ehamba namakhosi benza nje 2 Kaizer Chiefs eqanda kwisikhukhune liyasho ilakomfasiwe usiduma ngabanye naso ke lapha ke isikhukhune bajabula kodwa kabanye omama ekhaya ngoba ke isishebo ke sizosinda akho umuntu ozokhipha lapha ke ivosi ka 50 rand ajabulele lapha ke isikhukhune lutho osiduma ngabanye abosilutho namhlanje izoqala phansi kusela lapha ke isikhukhune babina noko uyajika lapha ke makhokho batsepho mashilwane funa lapha ke udeshile Chabangunare liyaphinjwa ibhola lakhe lizotshola lapha ke Chipwapwa uyamvimba Bradley Cross uyalilwela leliya bhola Bradley Cross Chislete mile lapha ke lilepo faka incindezi uyasusa mshini wesinkwa unoPepe ke ushaka bodwa ushaka bili tatu abafana bokuthela uqolo lePepe idleba phosa amakhosi iyahlipofu idlela nje ukudla kwayo iyahlipofu idlukudla kwayo shona wena iyahlipofu idlukudla kwayo shona wena iyahlipofu idlukudla kwayo shona wena iyahlipofu idlukudla kwayo Kaizer Chiefs iyabuyela uKefa Confederation Cup seqinisekisiwe iyo le ndodo ibona lapha ke Thomas sakho yena ke uTashirika Morisa bena lapha ke umfundo Vilakazi upaper 2 usebhaleke wabhala upaper 2 wabhaleka ke ngempela yena ke upaper 2 ngaleyo ndlela ke Kaizer Chiefs guaranteed iyabuyela ke ngempela kwelapha ke iKefa Confederation Cup ungakhohlwa ke bukele ngo9 ebusuku Barcelona neReal Madrid bazokushilana ke ngapha ke ulimo lwesiZulu naso ke isisuthu umdlalo lapha ke eClásico mina nawo uzohlangana ke umqhubelo wesigaba Minzela isigodi Orlando Pirates manje ke yamkela iqembu leDurban City uzobe kugcwele ke ngempela kuvaleke ngomnyango lapha ke eOrlando yiwo ke umdlalo ke ezohlangana kuwo ezothi ke ngwethulele wona okwamanje sokuhlela lapha ke ePulukwane basinikeza lapha ke abaqeqeshi ke bomabili kanjalo lapha ke umdlali othe wavelela osukwini ke namhlanje
also a former Kaizer Chiefs player. Uyanatsikile iqembu njengoba ke esazi yena ke uDaniel Cardoso. Kuhle lapha ke uKaizer Down Junior. Uzobona lapha ke abafana ukuthi ke basebenzile abafana. Lapha ke iKaizer Chiefs posiphile ngcobo. Dlale kahle ke ngempela. Emva kokuthi ke engadlali ke isikhathi eside wasibamba lapha ke isisu. Yena ke uCandy Shop 51 points ibabeka kuyilapha ke iCape Sport abalapha ke iKaizer Chiefs Sundowns the Orlando Pirates guaranteed CAF Champions League kanti ke iKaizer Chiefs hamba ke neDurban City bayalapha ke kuyo yona ke iCAF Confederation Cup sihlangana ke mona ke umgqibelo esigodini 2 Kaizer Chiefs iqanda kusolapha ke isikhukhune. Kaizer Chiefs have confirmed their spot in next season's CAF Confederations Cup, and they did so with a victory up against Kukune in the Fedway Premiership Man of the Match. Glory Lilepo joins us. Congratulations for the Man of the Match accolade. Today was one of those games where the longer it went, chances became fewer, but this team had to dig deep to ensure that they get something out of this game. Alors, félicité. I will translate and then I will answer. Et à féliciter pour l'homme du match, c'était un match très difficile qu'on a arrivé à gagner en fin de match. Qu'est-ce que tu vas dire sur le match? Ouais, merci. Premièrement, je vais dire merci à Dieu pour tout ce qu'il a fait pour moi. Et je remercie aussi mes coéquipiers. Et je remercie tous les staffs techniques d'avoir donné l'opportunité pour moi. Je remercie tous les supporters d'avoir poussé. C'est vraiment un match très difficile, tu vois. À Kaizer Chiefs, c'est pas un match facile, mais nous, on a joué. Aujourd'hui, on a qualifié la CAF. Maintenant, on a qualifié la CAF. On est calme, on est tranquille. Je remercie vraiment toute l'équipe, un staff, tous les supporters. First of all, I want to say thank you to God, thanks to my family, thanks to all the staff of Kaizer Chiefs, the supporters that came in numbers to the stadium to support us. It was a very important game. As you know, if we win this game, we will automatically qualify for the CAF. So I think we have done the job and we are very happy. Talking about how the formation then changes when the coach makes changes. Tashreeq Morris comes in and he opens up a lot of opportunities. I want to understand what tactically changed when he was brought in for them to get the first goal. Elle a demandé qu'est-ce que tu penses quand il a fait rentrer Maurice, il a changé quoi de tactique et c'est quoi ton parole sur ça? Oui, je voulais dire c'est juste merci à coach parce qu'il m'a connu depuis longtemps, tu vois, il m'a connu les qualités, tu vois. Et Maurice, il a rentré, bien si même Flavio, il est buteur. Maintenant, Flavio, il est un peu blessé, c'est pour cela que Maurice, il a rentré. Et c'est la première match Maurice, il a joué, il a marqué. Je suis vraiment très content de lui. Ça fait longtemps qu'il ne joue pas, tu vois, c'est pas facile. Tu fais beaucoup d'années, tu ne joues pas, tu rentres dans les matchs difficiles comme ça, tu marques. J'ai dit vraiment merci à lui. Et quand il me connaît mes qualités, moi aussi je vais faire l'effort pour l'équipe. C'est pour cela quand il m'a laissé, il ne voulait pas me changer aujourd'hui. So he said that the coach know him very well for a long time, so you know his qualities, you know how he can play. Unfortunately, Flavio had a small injury that you have to put Morris, so I think the change from Flavio to Morris is not a big deal because they are very similar. He wants to say congrats to Morris. It was a long time without playing. It's not easy to come in a tough game like this, but in the end of the day, the team is the most important and he's very happy for the winning. Merci beaucoup, félicitations. Merci beaucoup.